Amen. So, di na palabas, suro ka na tayo dajay drawing God's anointing, babayan na di praise and worship. At the message ko kumatata, or the message, pero ang ka ma-strike nga diretso na dyan tata, na di pa nang i-maximize tayo, i-de capacity, de kakayahan tayo, nga inted ni Lord, you need to maximize. No kasprayan volume, iti sound system, ket nalawa iti area, kailangan ma-maximize. Amen. Hallelujah. Anya ba iti kahit na sawan di ma-maximize? Di talagang abutom di pinaka dulo. Pinaka tuk-tuk kumanda jay. Turod no turod. Amen. No jay pigsam, ikabil mo nga talaga. Karkaro no laban da ita eh. Ada pa lang ti extra nga ibabati makatawan wala ka. Kailangan i-maximize mo. Karkaro ti kalaban kat dakkel na pigsa. Amen. Hallelujah. Kailangan iban na gida wisdom of God. Kailangan na gida ada nga wisdom. Nga ada ka na tayo may maximize. Han nga minimum. Dati may isang at adalan tayo tibiyag. So nga no siyak, dati may isang no man hanak ka perfect pa lang ijay, karagitoy, nga pa nagmumove. Pero ada dyan, isursuro na Apo Diyos. So kita nyo dati building, may sanang usarak dito, i-maximize mo. Kung na ni Apo Diyos, nyatay kasak, dita, may maximize. So kita am day kargan di building yo, 300 plus na puno kayo, pero no, i-maximize mo dita, baka umabot pa iti 400 plus. So, karakararag ko di ay. Kasano i-maximize ko na di so, kastoy. Dahito iti result na. Di ba napinpintas? Pati na kayo? Apay nagtugaw kayo ito, no? Awa na kayo mga ipaplano. Amen. Karkaro, ginmugwapo kayo. Hallelujah. Apegin mo Apo kayo, insango na kayo na Apo Diyos eh. Mo yun eh Apo Diyos, no daldalo sana ti tao, usaro na, i-display na. So nga, da kayo ta. Amen. The same mo lang ti kasana to yung church. The more nga ma-maximize sa rin nagdilaing strength, even dagi jay, kasatayo, ti sanikwa tayo, ma-maximize sa'yo di kayat ni Lord, ay kasatayo nga mangusar. I know nga dakkel ti maaramid ni Apo Diyos. Hallelujah! Kasday gamin, no kararag i-maximize mo. Ang minimum nga kararag, maximize. Hallelujah! Pero sige, mapantayuan pa ijay. Praise and worship, ta anak pa yan alpas. Kapay sinubli ni Apo Diyos man na ito eh. Mamingsan kami, datag dayaw, karon na ulit-ulit ya gililid, nalpayan nga dagos. Dapat ya ungot no mamingsan. Uli-ulit lang ha. Apan agisbon. Ang iyo kailangan maawatam tar aramidam. Hallelujah. Para gito aramidan tayo, kay ni Lord tayong aramidan. Iso nga ni Lord, the best. Ti dapat mo ay may parwar, i-maximize mo. Hallelujah. Amen. Ang akayat ni Apo Diyos lang, the minimum. Maximize. Okay, John. Chapter 4, 23 and 24. Ito yung ituloy. Si message, si drawing God's anointing.
May lang gamin di bang paragsak itibiyag tayo as a Christian. Ni Apo Diyos by His anointing. Ngawan ti Holy Ghost, awan. Laladot ka. Ngawan ti Holy Ghost, madmadi andar ti biyag mo. Lakad jay makinang awan oil na. So nga tumanaktak ka. Ti andar mo, litatak ko na. Okay. Narigat. Aglatipay. Nga. So, kailangan ti oil ti biyag mo. Amen? Ti anointing. Okay. Verse 23. Basa. Yet the time is coming, and has now come, when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. Okay, itinsuro ka na kayo, ito'y drawing God's anointing. Ito pa nag-worship. Pero ito pa nag-worship, not only the song. Hala nga na jay kanta. Ano nagkanta kan talaga nga nag-worship ka, no? To worship. So, na yet a time is coming and has now come. Amen? Tatan. When the true, jagpaypayso, nga worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth. Anayin baga nga worship the Father in a song. Tara to worship the Father in the Spirit and in truth. Tipod no nga tunay nga worship. Diag worship kini Lord in the Spirit. Tandaan nyo dati talo party ti kinatao yo, spirit, soul, and body. Ti maka-worship ijay nga tunay your spirit. So di nawal palabasin, sursuro kada kayo, iti may sakayat na sawan ti worship and a spirit is speaking in tongues. Because iti 1 Corinthians 14, verse 14 and 15, no agtatangs ka, ti agpipray, wano agkankanta, your spirit. So nga may isa niyay. Very important, kada kayo nga naka-receive, nga worship kayo in the Spirit, kaya may isa nga worship in the Spirit, speaking in tongues. Hanga di may mo tayo worship, your spirit. Because the Spirit, hanga soul. So nga hanga maawatan, dadjay mind mo, dadjay isawsawang dadjay spirit mo. Ito itihan nga maamon, dagiti daduma, karkaro dagiti kontra iti speaking in tongues. Pero kada tayo nga sanay, mangus-usar, this is very powerful. And may isa nga ikasan worship in the Spirit, in your heart. In your heart, center of your being. Jay unag, worship. So nga, awan pa jay posture. Han pa lang nga jay tayag ti ima, awan pa lang jay, hanak pa lang kwa jay. No pa'y kasanayon na jay. Parintumang. Nayon na dagi jay. Pero, before that, kailangan ija heart. So, ada di time nga kuna ni Jesus na gito yung tao, unuron na ti Diyos, ija ngiwat da, but their hearts is far away from God. Adayo iti Diyos. Amen? So, dagi jay, hangag worship, dagi jay. Tamo yung urag worship ti body, haan na nga kaya nga abutin jay God nga spirit. Haan nga flesh the worship.
Spirit. So na dyan tiduwa nga kaya nasawan ti worship in the Spirit. So no, paulit-ulit, ang kagungat, no di ka ti damor, nga karkaroom, nga ipaunag ti ka sa mga worship. Tapno, in the Spirit, may connect na the worship mo kini Apo Diyos. Kasi once nga may connect, the Spirit mo kini Apo Diyos nga worship, that the power in the throne of God bumaba. Kasday iti patakaran. The glory of God, nga naipakita ti na palabas, bumaba iti ayan tag-worship. Amen? Isu nga, intuno mangyari diay, ijay iti pagmanifestan tinagadu nga kina Diyos ti Diyos. His love, His healing power, His strength, His joy, His peace. Ijay tayo nga ma-enjoy iti kina Diyos ti Diyos. Hallelujah! Okay, so nga, tag-worship in a spirit and in truth. Truth, na katotohanan, kinapudno, nga panag-worship. Ado kami tag-worship, nga haan nga na-i-base iti truth. Ado tag-worship, nga haan nga na-i-base iti truth. So nga kailangan day agpaypayso nga panagdayaw. Amen. Anya dagdi agpaypayso nga panagdayaw. Manen ditoy. Naibaga nga ron ijay heart. Nya ba'y tagpaypayso nga panagdayaw. Amo yun ni Apo Diyos, saan lang nga kanta ko nakarod. May dayaw ni Apo Diyos siya ugalim. Amen. May dayaw ni Apo Diyos siya humility. May dayaw ni Apo Diyos siya pagkagiver mo. So nagitaan niyo ijay. Hebrews chapter 13. Nagitaan tayo ijay. Ada day panagdayaw ijay. Nga saan nga song. Jay ugali. Amen. Nagijay, day magnaka iti truth. Agbiag ka ijay truth. Agbiag ka kini Jesus. May dayaw na Apo Diyos. Hallelujah. So nagano nagijay. Pero, kailangan tayo nga kitan. Nga nag-worship tayo, abutan tayo dito. I-maximize mo. Ipanag-worship mo, no, kayat mo, dajay mas greater power of God. Hallelujah. Ikukuhayo di Hebrews, basa-basaan nyo chapter 13. Okay, tuloy tayo. John 4:23. For they are the kind of worshipers the Father seeks. So makita yun dyan, isudag ito nagtibir-birukan ti Diyos. So ano tayo worship ti the whole world, pero ano bir-birukan ti Diyos nga tunay nga worshiper. Isu nga masarakan ako madaging ka, nga sikari ay. So no madamati praise and worship, da, kar-kar-karoom. Hallelujah. Nung kunadat, nalpas man na hallelujah. Ang kakagong ungat. Amen. Praise the Lord. Verse 24. God is a spirit. The reason, no apay, nga in the spirit lang nga ma-worship ni Lord, because He is a spirit.
Isu nga jag worship in spirit. God is the God of truth. Isu nga tag worship, jag bibiyag iti truth. Amen. Kinagpaypayswanan, han nga agin-agin, worship. Hallelujah. Diyan nga work, ti power niya po Diyos. Kaya ti adalan nyo, maximize yun ay. Hallelujah. Minsan nga ron, dagijay fruit na kumadagitoy. So ti kaya tayo nga, no, dajay papaaramid ni Lord, han nga isu iti desirean tayo. Pero I encourage you, ti desirean di papaaramid ni Lord, tapno umay di ay fruit. Amen. Tayo ko na nga seek ye first His kingdom and His righteousness and all these things, material things, shall be added unto you. Ano kami walbaliktadan day? Haan nga in all these things, saan nga diya iti? Ikarakararag mo, maawatam no niya the kingdom of God. And maawatam His righteousness. Because, no agbiag kay the kingdom and His righteousness, inayon ni Apo Diyos sa the material things. Pero ti kadwa na born again, ti material things, yun unang na. Handa nga, birbiro kon the kingdom. Amoy the kingdom of God is power. Kingdom of God is authority. Kingdom of God is kingdom of righteousness. Kingdom of God is spiritual. So nga radya ti biro kampay. And then agbiag kay dyan nga kingdom. Biag kay dyan power. For the kingdom of God is not in meat or food or drink, but in power. Hallelujah. So ano the kingdom kat power? Ti biro kam God's power. Seek His power. Seek His authority. Tapno mainayon na gitay. Hanga na di mainayon, ting kabiro-biro ka ni, baga na ko ti biro ka, kingdom and His righteousness. So ano ti baliktad ti biyang na, iba na ito yung worship. Kabutay na ibaga-baga, worship ka, may di power. So, ti power, imbis nga ti developam di worship. Ti developam di kasama nga worship ken Lord. Nga agbiag di truth. Can worship Him in the Spirit, not because of the song. Hallelujah, jay song lang nga di ay sut pangidalanam ti kastam nga worship. Kamamuyo ka di, ada ikastante agkanta nga in the Spirit. So the next, Ephesians 5, verse 18 and 19. Listen, maximize you. No, aramidin nyo para kina Lord, tanyo ta the best. No, wagkanta kayo, the best nga, best shot. Talaga nga, itudo ma di, kamamayatan nga kantam. Ang idea, bartikiro ka nga nakatudo. Ibartikiro ka, itudo may. Tatangay. Tata. Itudo mo di, pati English mo kutore. Pati itudo mo ay parware. Now, kini Lord tata.
Ideyada ka balangan, anito balang dadayo, itudom ti gumastos eh. Tatangay. Itudom mga gumastos kay ni Lord. Maximize. So, kasbargan, na kayo musician, talaga nga di kinalaing yung iparwaryo. Nung madamat tukar, talaga nga di pinakatuktuknan nga kalalaingamon ni suti parwarmon. Kasjay, nagkaradag ka, the same. Nag-worship ka, the same. No, daramidan tayo nga building, the same. Maximize tayo. Yalaing tayo. So nga nagiti engineers tayo, no? Kana po Diyos na kita anointing. Tanapintas di aramidan tayo. Hallelujah. Kasi maximize ang minimum. Ipali, basta adda, pastor. Itaan nyo na ginaduma minimum. Di nagin-ginad na tumba-tumba dat. Minimum eh. Maximize tayo. Hallelujah. Ephesians 5:18 and 19. Okay, basa. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord. Okay. Singing and make music from your heart. Tidak duma pataros, singing and making melody in your heart to the Lord. Nagkanta ka, the melody na in your heart. Jadi map-mapno ti Holy Ghost. Amen. Jay melody na dito karna in your heart. Hallelujah. So, nagkanta kayo gamin. Tapos meron, I love you, Lord. Kailangan ni Apo Diyos ti adda ijay heart mo. Ijay. Nagkanta ka kasi, hang I love you, Lord. Kung na nakakonformity, turturungan di pusom. Amen. Kailangan di melody na dadjay in your heart. Tagijay tayan the presence of God. Agur worship. Jay tayan the deliverance. Jay nga ma-break dagi the power tayan na may ata bumabang nga the glory of God. Hallelujah. So ngay maximize yun, itudo yun. Amen. So no, anyaman nga aramidan nyo, para dya garamit ti pulpit nga rito, dapat talaga nga ikabil na dya kalalaingan na nga mang papintas. Hallelujah. So kita nyo dito, iuray no, kwakat insimpa-simpada la tamat piman. Supalante kaya. May parwar. Amen? So, kita nyo, kay kat ko jay stand the microphone. Tanoda jay stand the microphone, baka mapatid ka pa lang jay. So, kita nyo na ibitin. Nagtrabaho na kita ironworks. Isura tayo, biti-bitin da. Tahangan kumot nga kaya. Suratikin kaya. Hallelujah. Kurang palang silaw na. Kurata silawan tayo dito eh. Bako na yung manan, pahinga dito pastor. Papintasan tayo nga rod. Taurin, wala ka lang agtugtugaw ka. Ay, apo. Unang maragos. Unang mayat tigimungan. Napadasan nyo lang kumati naggimong dagurrugi na ito eh. Dada kami KM5. Naangot kay CR. No, agtudo malayos. Agplas ka, agsubsubli diya, rugit.
Amen. Nagpukaw ka, gungot siya ka aruba. Pinitisyonan da bay, da kami dyan. Hindi ko napan kami manan, napan tayo KM3. Ijay ground floor. Ado manan lamok. Nasipnget. Ha? Ado ti na isugtot ti ubot na ijay agdan. Napadpadasan. Iso nga na kayo nga nagdiritso dito Praise the Lord. Kunayo siguro nga kastoy nga dagos. Haanda kami nga nagrugrugi. Ado naglaan mi. Ija nga rin si istorya, awan kanan mi, awan pagpasahi. Nagapo aklaon yun. Naglugan kami tibas. Pagpasahi lang, usulto di ticket. Mabisin di kakadwak. Uurayan na nagparwarak, agin tutugak. Agin tutugak, mabisin na. So, ang ba't kami ito, kuwatag pa mountain trail kami pa lang. Dangwa. Kami man na naglugan, transfer. Nag-transfer kami ti bus. Usto nga rod, nababudget ti pagpasahi. At awan nga talaga, ti pang tinapay lang awan. Oray jungle juice awan. So, uurayan na anak-latang hapan gumatang. Hindi wakat ko nande may isa nga kaduwami. Pastor, awan aya nga talagan. Awanan, katnuhang kayong agastos, sige, sang-sangpat tayo di bisin tayo di mountain trail. Sada agkaot, adagayang pa'y kwartada. So nga tata, dagidya nga experience, nalabsan. Amen, ngam ayapo, palalo. Nagditihangan na susuruan ti life of Christ. Nagadukwartam, di kagparwar ni Pastor, urayam nga na masimot sa ka. Agiparwar, it's okay. Experience di ay. Napadpadasan ni, sungurod nga napadasak ti first fasting, nga 2 nights and 2 days. Anak ka nangan nga, kaya't ko kumatimangan. Amawan makan. Haya. So nga ustuda jay, pelikulan ti igurot. Padasam nga agluto, nga awan mailuto. Mangan nga awan makan. Siyak day ay. So, kakas jay. But now, nga isursurwanda tayo ti Diyos. Dumakdakal ti faith. Gana masursurok to maximize the anointing in my life. So, anak ka nag-give up iti gana kastoy tinagbalinanan di. 7 kami lang nag-start, laon yun. Tata, 1,000 tayo dito'y binggit. Gana Isabela, Biskaya, Ifugao, 1,000 naman na ni Jai. So nga we speak, iti dandan ni 3,000 o may no anniversary. So kita nyo dahil, but we need to maximize. Di prayer tayo. Di pa nag-encourage tayo, pa nag-iparang tayo. No kasano ti kasante agbiag nga daan pamati. Mawari ti kasya nga situation. Kaya tayo singing and making melody in your heart to the Lord. Antayo nga give up. Just worship the Lord. So naparasak ka dyan, naparasak dari kriknana, worship lata. Amo ni Mrs. Nata, ag-arayak no minsan. Pero no daki dyan nga, karkaro adati time nga awan, nagkakapsutak. Jesus, Jesus, you are my life. I worship you. I praise you. Kung kunak pa lang. We need to maximize.
Hallelujah. Giving ko. Kaya't ko ay maximize. Hallelujah. Okay. So, dagito yung sursurok ni Jesus nga adda kada tayo. Kaya't na riyay nga iparwar kada kayo because once nga maiparwar yu da kinasa sinuna ag-apit jay life na nga riyay. Once nga agbaling kang worshiper in Christ, iso nga day in Christ. Apay nga in Christ, tani Jesus nga daging ka iso ti mangi-produce. Tikas jay nga capacity. So nga haan lang nga day human ability di wagbagak nga i-maximize the jay life ni Jesus, the jay kaya mon tatang na awatam, may kayam nga ibiyag, jay i-maximize mo. Hallelujah. Ket agbunga dayay because iso nga ron nga sinumrekken ka ni Jesus to improve your life. Tapno no ibiyag mo agapit ti adu. Agbunga ti adu nga makayayo ti Dios. Ket no agpray da jay nga life mighty answer. Hallelujah. No ag-worship madano na ti throne of God. That's the message nga kayat mi nga maawatan niyo. Iswara ay, kanang ko'y bagbaga dito, dyan mo, Apo Diyos, kaya't ko nga iparwar. Kasano ay, reveal this to me. So, praise God. Dati may isa kapsat nga agsasap. Kuna na, Pastor, thank you. Kasi nalpasdan ni Friday. Kuna na, thank you, Pastor, for your teaching. Alak na ito yung gundaway. Pasalamat kin ka. Kasi siyak de tao nga do nakakaskasuan na. Ado ti ugalik nga madmadi uray ba isak nga born again. Ngam dinangeg ko ti preaching mo ijay live stream. Din bagam laeng nga i-receive ka di gamin. Nga you are righteous and holy narigatanak ti damo because ado ti ugalik nga madmadi. Pero tinurod ko na jay. Hindi na-accept ko nga I am righteous and holy na ikat di pagkabartikirok. Na ikat na gijay bisyok. Na ikat na gijay ugali nga na gijay nga nakakaskasuak. Praise the Lord. Amen. Iso nga ibagbag ka na kayo dahi ka na nga kaya. Nagiti, ada pa lang dito, sugar ka, born again ka. Ada pa lang di basol nga nang kukontrolin ka. Para sumat ka di ay. Iturad mo gamin. Nga i-receive. Worship am ni Lord. He is your righteousness. He is your holiness. Singing and making melody in your heart to the Lord. Takitaan nyo ti outcome na ma-break na gaya. Ta spirit na gaya eh. Spirit of the devil nga destroy ken ka. Once nga bilibam the word of God, ket idayaw mo na Apo Diyos si Jai, break ka na di. The same nga ron na kita saksakit ko na kon. The same ni patay. Amin nga enemy, ket defeated, naabakdan. Tilang maururay si ka, nga agbyag, iti truth, nga pakaidayawan ni Apo Diyos. Maximize. Maximize your capability, your ability. Ngayon na nagapukin ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Ang kayo nga stay the minimum. Maximize. The worship mo, maximize mo. Amin nga ramidam. The pinaka, top. Parwar mo. Pinaka the best, parwar mo. Nagkanta ka, pinaka the best. Agplay ka ng instrument, pinaka the best.
Ag-aksyon ka, iti life of Christ, tay kaya mo nga pinaka the best. Agiptor ka, ti patience, ti pinaka the best. Kami adutan anusan mes. Adamat ko sarante anus eh. Man, awan ko man na ti patience ka na isurat. Amoyo, dumatan anusan me. Announcement to pa iti kwa kailan na anus kan. Kita nyo, magbagak lang dito eh. Agbarong de pastor nga dagiganan na kongregasyon ni apay hangag barong ti kwang kunadamanan. Agbarong kanumanan dagijay outreach leader lang. Ayawana na. Nakabarong tayo amin ang nukasta. Nagadu iti hamawatan. Bagami nga. Agpalista na gijay agluto. Na kayo diyan. No apay nga madida na dumay. Tumanan no pinagluluto. Adadamanan nga hero ijay. Amoyo ore na gijay lang. Kailangan may ti anos. Kasi ti kasana diay kuma. No simple instruction kat masurot, kaputay the best nga life of Christ. Tikasana lang di ay, naglaka, kamaawatan. No ada kayo amin, ada tagluto ngamin no konbensyon. Adu ti delegate sa konbensyon. Iso nga bingay-bingayan mida kayo. Pang-konbensyon ka. Okay, Bible School. Ada manen. Anniversary, morning, pangaldaw, kente pang malam. So, idili-diligit mi riyay. Katnoha kayo nagpalista, anya idiligit mi. And then in tuno, final kat, ni nakakutsilyo kayo madami na. Katapay, adaya partiyan yung anuang awamat. Dagidya lang very simple. Very simple. Iso nga, kapag nga pati dagidya, ma-maximize. Naglaka nga urnos ti life of Christ. Na urnos. God is not a God of confusion. He is the God of order. Naglaka. Kasamat laka din, no? Gipak up kayo timakan kat naglaka. Haan nga ag-retaliate dagijay fried chicken. No dito'y kakunam kat kakasena jay. Pero na tayo, kailangan dyan life of Christ no natulnog. Hay! Wow, ti church no rumwari ay. Permi ti anointing. And then ado ti maagasan, ado ti agbiag ti long life, ado ti rubang ay, ado ti ag-millionaire. Ay, sas no dyan life of Christ, ti rumwar, han nga ipos, ulo ni day. Amen! So maximize the life of Jesus. And everything you do, kayo mapnak ti minimum. Tumakder tayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's worship the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Umayo, hanga kasunti pa nagpipreach ko edi. Talaga nga seryoso jay rupak. Pero tatamagi tayo. Amen. Kaya't ko lang ay parwar. May parwar tayo dyan life of Christ. And everything we do, need Jesus. Okay, so da kayong pa-pray. And madito yung hanapan ng inawat ni Jesus. As your Lord and Savior, repent now. Receive Jesus in your heart. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Then sings my soul, my Savior God, your God, to thee.
sings my soul. Then sings my soul. Oh, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Hallelujah. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. Oh yes, amen. How great Thou art. Oh, how great are You, Lord. How great Thou art. Oh, how great Thou art. Then sings my soul. How great my Savior God, to Thee. Oh yes, amen. Hallelujah. How great Thou art. How great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Hallelujah. How great Thou art. How great. How great Thou art. How great. How great are You, Lord. This is my Jesus, my Savior God, to Thee. Yes, amen. How great Thou art. Oh, how great. How great Thou art. Oh, then sings my soul. Oh, my Savior God, to Thee. Oh yes, amen. How great Thou art. Jesus. How great Thou art. Then sings my soul. Oh, my Savior God, to Thee. Yes.
Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, yes, amen. Hallelujah. Hallelujah. Anak ko nagagartar ko din sa mo. Stay where you are. The presence of God is there within you, upon you, beside you. The power of the Lord, the Spirit of the Lord is in this place. Or we want to know now the healing, or now the miracle. Come on, just lay your hands upon your body. Lagi masaksakin ka part ni bagyo. No the pain, no kidney, ilihan siyo, the kidney yo. O jalapayag yo, jalapayag, ilihan siyo. Ano na kini diabetic, high blood. Basta ingato yung tima yung allow the Holy Ghost to manifest the glory of health. Oh, Rabahaya. Rabahaya, Rabase. Now be ready for your miracle. The Holy Ghost is in this place. You can be made whole wherever you are in this building. Just receive. Come on, be ready for the anointing of miracle. Father, in the mighty name of Jesus, we pray for your miracle to be displayed, to manifest in our bodies and our spirit and soul. Saturate our whole being, and we pray, Father God, for help. We pray for miracle. Heal your people now. Heal your people in the name of Jesus. We are healed already, but we need manifestation. The manifestation of your help by the Holy Ghost. Now receive your miracle in Jesus' name. Father, pour out this anointing. Heal your people now in Jesus' name. Be made whole. Receive your healing. Be healed. Aming at lain sakit, high blood, ulcer, diabetes, sakit di mata, sakit di lapayag, kidney, prostate, in Jesus' name. Arthritis, come out, be healed in Jesus' name. Sakit di lapayag, tulong na labayan, malukatan ka in Jesus' name. Sakit di mata, magasan ka in Jesus' name. Aglawag, division, nagitang mata in Jesus' name. I command the spirit of blindness, come out. Come out in Jesus' name. I command all sickness and diseases, come out. Come out and leave.
the people of God. In Jesus' name. Oh, yes. I pray for healing. I pray for the blood of Jesus. Hallelujah. The blood of Jesus. Na magdalos ka rin sa aming sakit. Magdalos ka rin sa amin. May evil spirit. Nalibiyag na ito yung tao. Naging spirit of devices. I break your power. Be broken. In Jesus' name. Come out. Leave their soul. Leave their bodies. Jesus' name. Receive your freedom. Receive your deliverance. Arabahaya rabahande Arabadadabasaka Indalalabahaya rabo Shekere Andarabakonderia. Yes, in Jesus' name. Oh, yes. Thank you, Father, for healing. Thank you, Father, for healing. Thank you for deliverance. Thank you for blessing. Thank you for your grace and your miracle. In Jesus' name. Amen. Hallelujah, hallelujah. Kada hinigayat na receive ka na Jesus, lift up your hands. Surrender your life now to Jesus. Yes, yes, yes. Jesus. And receive Him in your heart. The Lord is Spirit today. Ni Jesus, kat Espiritu nga go-work kata. Yes. Ito rabaw tinaga. Now Yes. the Lord is Spirit, and where the Spirit of the Lord is, There is liberty. there is liberty. Freedom. Yes. So napasra nyo ni Jesus, sa Spirit na sumrak in your heart. Amen. So lift up your hands and follow this prayer after me. Jesus, Jesus, I believe I believe you are the Son of God. you are the Son of God. You are my Savior. You are my Savior. You are my Lord. You are my Lord. You are my King. You are my King. Thank you Thank you for dying in my place for dying in my place at the cross, at the cross, at Calvary. at Calvary. Thank you Thank you for shedding your blood for shedding your blood for my sins. for my sin. I believe. I believe I receive. I receive. That's for me. That's for me. I receive you. I receive you. I accept you now I accept you now in my heart in my heart as my Lord, as my Lord, as my Savior, as my Savior, as my God. as my God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Palakpak kinilo. Okay. You may be seated. Enjoy the presence of the Lord. Enjoy your health. I believe nga doon inarabid na po Diyos kada tayo tata. I believe in miracle. Amen?